A šta je to korijen bluda? Ne onaj blud koji gledamo oko nas, ne, braći i sestre, nije to blud, to je razvrat. A razvrat je krajnja projava bluda. To je ona sodomija, to je ono čemu Bog ne govori, braće i sestre. Apostol ne govori on takvim bludnicima i razvratnicima, ne. Zna apostol da tu nema što da govori i takve grijehe on i ne spominje. I Bog ne propovijeda tamo, nego oganj sa sumporom miješa i sve spaljuje, kao što je Sodom spalio. Ili vodu pušta u velikim količinama da bi oprao zemlju od tog grijeha, od smrada, bluda i razvrata, kao što je oprao u vrijeme praoca Noja. Sve je potopljeno bilo, braće i sestre. I u poslednje vrijeme bit će čišćenja, braće i sestre, ognjem, tako je Gospod rekao. Neće se ovo mijenjati reformama, neće ovo, braće i sestre, čovjek da mijenja, nikakve reforme, ni političke, ekonomske, socijalne, liturgijske, ovakve, onakve. Ovo će, braće i sestre, ognjem da se čisti. Ognjem Božije pravde. Mi kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, kršteni u pravoslavnoj crkvi, kad se odvojimo od crkve, pazite, ne od crkve kako je mi doživljavamo, ne od pravoslavnog načina života kakav bismo mi htjeli da vodimo, ne, to ne može u pravoslavnoj crkvi, to ćeš neđe drugo da tražiš i vrlo vjerovatno da nađeš. U pravoslavnoj crkvi nećeš kako ti hoćeš, nego kako je Bog zapovjedio. Ako hoćeš za njim da ideš, ako nećeš, slobodan si. Uzmi pištolj, repetiraj, stavi cijev u usta i slobodno povuci obarač. Ubij se, ako ne želiš. Ubij se odmah ili se ubijaj godinama. Kroz narkotike, kroz magiju, kroz blud, kroz jeftin i površan način života, kroz svjetsko življenje. A šta je svjetski način života? Strasni, besmisleni. To je ubijanje ne iz prve, nego mrcvarenje. Ubijaš sebe, onako kratkim rezovima žiletom. Polako da krv curi kap po kap, načeta vena i umireš. Ali ubio si se, ubijaš se, samo što polako umireš. Bludnik ne treba i po pravilima, po kanonima crkve, ne smije ni da uđe u crkvu. Bludnici ne smiju da uđu u crkvu. Oni stoje napolju, izvan crkve, klečeći, na koljenima, u slučaju su se pokajali. I to tek da čuju riječ Božju, a svetinju ne smiju ni da gledaju. Tada su se dveri zatvarale i oni su zajedno sa nekrštenima ostajali izvan crkve, jer su gori od nekrštenih, a na svetinju nisu smjeli ni da gledaju, a kamoli da priđu i da se pričeste. To bi tek bila katastrofa za njih. Bludnik ne može da primi krv i tijelo svetoga Boga. To je, braće i sestre, sila bluda. Kad se odvoji od Boga, on poludi, braće i sestre. On se ustremi kao divlje pašče na sve i nikad ne može da se nasiti. Da li je u pitanju stomakugađanje, blud, srebroljublje, nikad nije dosta, braće i sestre. I ništa drugo ne može da ga utješi. Ne jedna žena, nego milioni žena. Ne jedan evro, nego milijarde evra. Ne jedan grad, jedna zemlja, nego čitav svijet ne može da ga zasiti. Pogledajte kako đavo kroz čovjeka laje na zvijezde. Hoće ludak i na zvijezde da se popne.
hoće planete da osvaja. Nije mu dovoljna površina, nego roni i skače. Dakle, ludilo. Svijet je, braćo i sestre, mrtav. U svijetu važe đavolji zakoni. A mi sada se odlučimo, hoćemo li mi đavola da slušamo sa svim njegovim medijumima, a ima ih mnogo, danas je đavo zauzeo gotovo sve pozicije i svi govore u njegovo ime. Đavo je velika sila, braće i sestre. On je angele skinuo sa nebesa, a kamoli mrtvoga čovjeka bez sile Božije. Kakva je to sila? To je ništa. Prije neki dan pitamo sestru, kojeg Boga ti vjeruješ? U jednoga, kaže, dobro je, ali nije dovoljno. Ima li, kaže, ako je jedan, ima li još nešto da dodamo? Ima li on koga? Je li sam? Ona stade, pa malo razmisli, pa nategnu pa jednom, pa drugom, pa vergla, kaže, ima, kaže, sina. A znači, ako ima sine, da je otac. Da, ima li još ko? Stade još malo i pogura je sila Božja, te izusti i pogodi, pa reče, ima i Duh Sveti. Slava Bogu!